Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midada Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus yang mulia Kiai Luqmanul Hakim selaku pemangku Raudhatul Ulum, Lembaga Pendidikan Raudhatul Ulum, beserta seluruh jajaran majelis keluarga, sangat beten kaula muljaaki, beten kaula ta'zimi. Kepala Madrasah Diniyah Kiai Muhammad Nirom dan juga seluruh jajaran Dewan Pendidik, Dewan Muallim, Kepala Desa Tebas yaitu Bapak Muadzin yang pada kesempatan malam ini juga hadir di tengah-tengah kita, dan setuju para Rabu, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek setuju ajunan peten kaula amul jaaki, ben peten kaula yakin ajunan setuju amul jaaki Allah. Alhamdulillah, kesempatan malam mangken kaula ajunan bi Allah takdir tapangki apolong asareng dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat. Muka-muka kaula ajunan tak cuma apolong kemiri, kemiri, kemereh, oh kemereh. Mudah-mudahan kita tidak hanya bersama di Kemereh, tapi sampai di akhirat kita tetap bersama di surganya Allah. Sehadir satu zaman termasuk swarga, termasuk swarga, termasuk swarga, mate. Leh, cepon tero masuk aswarga mbian. Kasuwargana tero kamaten alok ndek. Dadi tero masuk adi-odi deh ya. Salawat ben salam ngireng ngaturaki dek semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben solawat ben salam muka-muka kaula ajunan epek tabi Nabi Muhammad kala ben syafaat. Amin. Sehingga
mun la oleh syafaatan Nabi Muhammad sateja tak kira nyeting dek panas apoi neraka. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan yang saya muliakan, setiap kaula ben ajunan ara apa ibu DJ? Nah, saya mancing ya soro toju. Toju ada macam semak ke tembok kan tak ada tembok mun secek semak angin. Gula mancing apa iki? Gula mancing lagi. Wis, lamari mancing gula. Yang lihat kahacet kan bugelok soro doyo. Gula soro mancing. Kan lamari mancing berarti mari ki nekani sampean ki. Mun disuruh mancing abit gula mun mancing abit tak kuat. Pernah kecelakaan jadi mancing abit gula tak kuat. Ya make asela mun abit tak kuat. King mun pang tapangan abit. Bah, maksud tak istirahat. Ada iya kena-kena budak remah. Tinggal sabar kaya budak remah kak. Makanya mun saya jauh di tembok tojuk pakun ngatela. Mun saya semak tembok ni kau tojuk ya elang katon kodu ngeto. Tinggal titik edang ki. Beni tempat tas kelero saya ceramah kini gelu. Cok saya ngasih ceramah raja napa dobi panggung rio do iyo kan. Tapi manter pada tetilan jalan manfaat ki. Pon saya ulangi. Setiap kaula ben ajunan, setiap manusia nikah pasti tero odi seneng odi bunga odi jember. Bener? Sampean tero bunga ah? Tero bunga ah? Pada. Banyak ku karompian. Rekan kok yang putra sosak ade. Rekan cek bugeng kok. Sateja orang ni katro bunga hadirin. Terus seneng terus jempol. Sateja nikah. Cuman cara nak entar ke bunga ke jempol ke seneng nih. Cara berfikirnya manusia itu beda-beda. Jadi mun masalah seneng sateja terus seneng terus bunga Keng setiap orang mikir bunga nikah beda eka dimak nikah tiap orang debi. Ada yang beranggapan bahwa bahagia itu terletak pada sebuah kekayaan. Mun soki bunga teka hajat bisa melese eka tero oding jember. Karena mikir bahwa bunga beda esoki akhirnya orang nikah sateja usaha terus dia orang so apa-apa mun soki bunga mun soki jember mun soki teka hajat terus apa bisa meleh romana raja mobil raja toko na raja pabriing raja binena siapa jawab raja ki guru jadi mun sokinya gua bini drum bimnya. Bapak Ibu hadirin, tore kula ben sampean makin mikir sekejap ki. Tore kula ben ajunan mikir areng sareng. Apakah benar bahwa kaya itu akan menjadikan bahagia? Bisa engki, juga bisa pun. Cuman secara logika, mun pas seneng nikah cuma eka oleh kalaben soki. Sekemereh nikah paling seseneng cuma kapeto atau berkatelo kan banyakan semelarat ya ku campur potongan nih bung
Kan pada bensin gumik pada melarat dia. Kalau bahagia itu diukur dengan kekayaan, maka di Pasuruan ini mungkin yang bahagia cuma puluhan orang. Dari jutaan orang yang ada, mungkin cuma berempat puluh sesoki. Berarti cuma nikah sih seneng. Rekin selain pak tak seneng ring. Kan saya nikah pemahamannya. Mun bi kuleker peker justru orang nikah mikir kapan soki nikah seneng kapan soki bunga. Mun bi kule pikir justru sajen soki orang nikah benih sajen seneng tapi sajen ruwet. Sajen soki sajen sos. Tak percaya. Tore kita buktikan. Empian seentar kak kantoh sesoki ngibe mobil saya melarat aderet. Saampun atoju eka entoh saya ngibe mobil ke pikiran. Nggih kan? Takok ikining senggol, takok terkep, takok natap, takok brek. Sesoki kare pekeran ke mobil. Saya ada gitu deh. Apa saya pikir? Mbian sesoki entar kak kantoh. Bengkona elumari na beda emas, elumari na beda PC. Depak kanto sampean makin ngidingaki pengajian tak mikir gula, mikir aduh, kuncin je rumahku. Kuncin je gelak ya, saya melarat, makilah bengai buka depak kanto, tak apa lo pikir. Bener. Mikir elang, cek maling masuk ke rumah nasi melarat maling tak tega. Nangis maling ate ini serai. Sponsor. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas sih. Sampian saya ngibe kalampi hargana 3.500.000. Ben saya ngibe kalampi hargana belung 10.000. Depak kan to tenangan si belung polo. Mun saya 3.500.000 bentuk juga ipingke. Mun saya belum polo dari Tore. Jadi munekir pikir belum tentu soki nikah ngibe seneng, bisa saja sajen soki sajen sosa, sajen soki sajen ruwet jelas engki. Mbean bah debu yen njok pegunyamanan soki ki ya kan. Mun soki andi mobil orang andi mobil seneng nikah hadirin. Nikah mun lakar abeng sesuai ben kebutuhan nah. Sampian andi mobil pada mak mobil. Bener tok belum ngatos sebu yu. Mun letuk ro bener belum ngatos. Keluar sampian ngisi bensin 2 seket. Mungkin numpak tol tambahi boleh tos seket. Ban letuk belum ngatos. Mayu taklah telu belas 1 seket je. Embian bah makian di mobil de emak sambian. Entar kak kamu magelu lah gelu. Biaya na 1 kali berangkat 500.000 embian. Andi mobil anggok bunga de emak ambian. Hah? Entar kasabe ngarik ngibe mobil sambian. Sampai nasa tahu nih jual aboten yang telok 50.000. Lain pajak ke mobilnya makin pajak ke rata-rata 4 juta 5 juta. Mun sampian pajero berempa pajero ni ke bisa 7 juta belum juta. Mun tak nakin jual sabenem ya. Burung saya ngarek amarin. Ngarek akatanan siapa mun tanan lemre jual ke pajak ke mobil aja. Ngarek katanan orang.
Bapak Ibu hadirin, jadi banyak yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu berada pada harta, sehingga karena mikir mun soki ni kabunga manusia ni kata laku tak siang tak malam pese seetabeng bener tor kadang sampai terbalik kocang sealaku king tronya menangakan tapi bisa alaku tege tak sempat ngakan beda cepon sealaku king ikubi syarat tak ibadah tapi bisa nyari syarat ibadah na tak ikelaku nggih badan mun ki sehat badan panyari pese kapan pese na banyak pese na panyari sehat orang ngemengi mun kadung lopot pese na tada iki batampo sehat kita aboli benih tak oleh alako cek jeng aja mun bekto na tedung museng tore uning museng ngomong cek mentengkang kok papiar juga kemarin museng nih karena lakona malam mun malam nih kak agelejer nyari kakanan mun siang tedung sehari kak berburu jadi bisa abita aki antara siang malam manusia nih kebeda terus kadang mun kadung kelero tak topi dan antara siang ben malam cek kalau 11 malam pak guna lakoh ini benih kanto tapi ini kebengkalan bon pasuruan saraan waja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha dabuna Guste lebih Allah lagi ke bayi malam ni ke untuk sambian istirahat siang ni kan nyari lakoh sini kele malam alako olahraga macol siapa andik laki riu koni pamulai kada riu Allahumma sholli ala Muhammad. Orang beranggapan dengan kaya akan bahagia, dengan punya harta dia akan senang, tapi secara kenyataan terkadang orang nikah hadirin jen andi pese benih jen bunga tapi sejen ruwet bengkalan beda orang soki kak dia penghasilannya 1 bulan 700 sampai 1 M 1 M ini mun kebeli centul ngambeng ke merer ya banjir ini penghasilannya 700 juta sampai 1 miliar per bulan di situng kiai bengkalan tanya aki katina para sana tetireng soki kak tuan aja web nih kah ampun kiai kula cangureng nyaman kiai kula bisa mikir input output perusahaan nih kata kok tak jalan gaji karyawan saya mikir stok saya mikir produk dan kula sampai mangkin kiai malam nih kemun tak nguntal pil tedung tak ngide kiai jadi kula nih kemun tedung nekin nguntal pil tedung hargana 250.000 montak nguntal pil tedung kula metem kol beluk sampai kol 2 malam pakuncar keceran jadi soki hasilnya per bulan 1 miliar keng montro tedung anakin nguntal pil tedung ku tak menangan reng kemere cek beda pil ngeding apa ngedet tok Allah nomor apa tedung cek pengajian ngedet bener tak lagi sambian sopuna nangkin jagai toro kadang telempas seandik pese miliaran nih kalau tak tedung nguntak lepil sambian nih kamu tak jagai tak ngiding nikmatin kamap nikmatin sambian si bisa tedung kayak nampak pese 1 miliar mun tak bisa ngide ti nama kita andik pese kor tedung ngetok mek pola capok tak jaga
Ana apa kule suruh turun ge. Oh enten. Berapa? Kule suruh pidato 3 jam. Mun 3 jam cek ngunceng penceramah, ngunceng desel ro kan. Ah, jokor bede solar make sampai subuh tak kira ambu deh ya. Hah? India. Nikah acarana imtihan masa ibri India. Lenten mun imtihan nikah make lagu lo napa sepenting mengandung nasihat nggih. Mun lagu India kan lo cocok ibaga imtihan nggih kan. Mun mengandung nasihat tak napa iki ngeki putrana sae torok dadi genjeren. Cek sampai tika lupa dereng tua binikna mulai eka kandung sampai sanunto dewasa hantum jawa hunggi ada ngalto lihat mau pernah kena Salman kan itu kocok kan. Padahal nguceng artis bayi mulia kok. Cek hula pidato les setengah jam pesuruh nyanyi. Tak potongan ustad sekali deh iya kok. Apa yang bulan genteng yang ku artis. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi. Banyak orang beranggapan bahwa bahagia itu ada di kaya. Banyak orang mikir bunga ni kebede soki sampai 7 orang nikah jong aja setro banyak apa saking terus senengah. Padahal mun bunga ni kebede soki justru cepon ki buru sajen banyak bareng sajen banyak pikiran sajen banyak pese sajen banyak ruwet bener. Nomor 2 mun bunga ni kebede soki berarti orang sakepasuruan ni kasih bunga cuma berempat orang. Lainnya tak kira bunga karena banyakan si melarat ben sesoki tinggi. Terus di manakah bahagia itu yang sesungguhnya? Dan apa caranya agar kita menjadi orang yang bahagia? Inilah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Tarik sih kok. Pon. Dan gula makin pada Pak ada buna Nabi Muhammad. Operator nyun ihu patade. Ihu efek patade. Mak le suara gula tak lembu. Cek. Kan tiar. Mun tiar kan nyaman deh Ibu. Cek. T1 2. T1 kopi 2. Ini ngetes berarti jernak suara gula pon. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sekelangkong termasuk swarga benlon salon nah. Kanjeng Nabi ada bu perhatikan. Ternyata bunga ni kajelena beda 4 hadirin. Bunga ni kebeda 4. Saya orang kamera saya nyari bunga 4 nikah. Mun lopod di 4 nikah sampean tak kira bunga, maki banyak pesena tak kira bunga. Mun lopod dimpak ni kasambian make banyak tunyana tak kira bunga. Nabi Muhammad seada bunga ni kabeda yempak ni kah. Sehingga saya saus miskin, andik jabatan, tak andik jabatan, terkenal, tak terkenal, peratu, tak peratu. Kor andik sempak ni bekal bunga. Sehingga saya hadir ni ke saya saus. Kor 4 ni ke andik sambian bekal bunga. Bik gula sempak ni ke ikebele. Manter gula ajunan setaja andik sempak ni kah. Sehingga gula benajunan teti orang bunga kepi. Amin. Amin Allahumma. Mun lopod dimpak ni kah tak kira bunga ambian. Cemun ulama tarjun najata walam taslik masalikaha fa innan najata fa innas safinata la tajri 'alal yabisi.
sampean setro selamat, sampean setro jembar, sampean setro bunga, keng tak lebet kalian celana bunga ben selamat. Fa innas safinata la tajri 'alal yabisi. Kebahagiaan itu harus lewat jalannya. Mun sampean tro bunga tapi tak libet len jalan bunga, ketahuilah kapal itu tidak akan berjalan di padang pasir. Mun tro numpak kapal kau tukar aing, apa napa? Beda jalan nah. Mun tro numpak kereta kau tukar rel. Jelas? Mun tro numpak mobil kau tukar aspal, coba ke sabe, ajo traktornya mana? Jelas, jelas. Pada bunga ni kampak ni kamu lopot dimpak ni ketak kira bunga ambian. Pabanyak ipes nah, pabanyak itunya nah, pateki ijabat nah, keng mun lopot. Habi nak kanak nyengku kancana bulan ni kini kia kok. Engkau dia makin kini raja cong. Magi tadi penceramah muni kini melas bu. Kula tu man ceramai matura pagi, duhur semak, jadi kula istirahat di masjid, pang tapangan tangit de kula. Duhur yang tereng kampung pahe cege, cong. Allahumma sholli ala Muhammad. Empat ni kecil na bunga, saya lentara ke bunga aku tulis berjalan nah. Timur ni ke beda pertigaan, nganan warung makan, kacir. Iya korlang ngerti kanan warung makan, kiri WC umum. Sampian lapar, entara ke berung napa entara ke WC. Montar ke WC salah tak kenyang mincret nembian mari. Berbeda jalan nah. Lah bahagia itu ada jalannya. Muntropung beda cara nah. Napa jalan napa cara nah? Perhatikan, kanjeng Nabi ada bu. Arbaun min saadatil mar'i. Empat ni kapungana orang. Saya setro bunga kau tule tempat ni kah? Mun lopot dimpak tak kira bunga. Ni kah mafhum mukhalafah nah. Jadi mantuknya saya setro bunga empat ni kah? Mun lopot dimpak ni kah make sampai kiamat kurang 2 hari mun lopot dimpak tak kira bunga sampean. Sempak ni kah mater andi agak bibik hulek ke beda. Amin. Situng panapa seenya mai bunga ni kah? Apa kebahagiaan itu? 1. Antakuna zaujatuhu solihatan. Orang ni mun tro bunga ring lake mun abini bini na tepak kase solihah. Ota bereng bini alake lake na soleh. Itulah bahagia. Nabi Muhammad montro senenga sampian kotu abini seratin enten ana apa mak beni ratin situng ratin ni ka temporer bedebek tonah mun abini margeratin se bunga ketika ki ngode kapan tua elang bunga nah karena orang ni keratin ki ngode 20 ratin, 30 ratin, 40 ratin, 50 semua ratin, sebitek ngatin tetin. Bagaimana ubah? Jadi kalau menikah bahagia karena cantik, waktu muda dia akan bahagia, mun la tua tak kira bunga. Ada apa? Ratin na elang. Karena mun la tua ni kebalak ke lagu nah, mun ki ngode kan, masya Allah cantiknya. Paling tercantik sedunia. Luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Nggih kan? Nek kemun ki ngode teku mun lamun sebitek balak ku tak lain lagu nah. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakepi. Bahkan gigimu tinggal sebiji. Nyampit komboya. Tanda-tanda mati. Hati-hati. Abadai ya bu. Makanya kanjeng Nabi tidak menyatakan bahagia itu cantik. Tidak. 1. Cantik itu temporer. Jelas. Kenapa kok bukan cantik? Lebih makin zaman skincare ben MS Glow. Mangken ni kehadirin napa-napa oleh orang kelenun sampai beda iratin.
Apalagi pakai kamera yang tinggi, nggih. Neka makin pakai filter cek pakai celeng bote. Makanya makin ke banyak ring bini dua dah. Dah ring bini dua dah. Mun kata lah foto profil. Aduh ratin nah. Atau mu asli nah ada. Itu namanya cewek dua dah. Kata lah foto nah aduh orang ada. Lu mak bilang engki Pak tinggi. Pengalaman berarti. Sudah berapa kali lihat profil ketemuan sama orangnya sampean? Ngakoh, Bu Ebun bade Bu Ebun. Pak rajin noro. Kalak takut melo Pak tinggi dia saya. Ngaku. Dia tadi bilang engki kok. Ini pasti pengalaman ini. Mar 4 okara mari Bu tinggi dia. Sudah berapa kali ketemuan? Enggak. Hah? Istri punya berapa? 1 di Pasuruan, 1 lagi di mana? Doh, areng, barak ngaku barek. Harah, Bu tinggi, nanti periksa HP-nya. Ini sudah mulai membahayakan Pak tinggi. Cang Pak tinggi, mik ngunceng di ya kana ya kok. Oh, berarti yang ketahuan masih 1 ya? Oh Bu iya kok. Yang tidak ketahuan ada berapa Pak tinggi? Ada melo senyampit dari anjak data. Beri tisu ke lu takut ke Bu tinggi. Mak iki Bu tinggi. Lu ngalah ongku ka tisu na dek. Bu tinggi sapora agak jek ki. Gajah deki biambian yang ku piape nah. Sapora Pak tinggi ki, sapora ki. Ada. Tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Sesat kok yang mbok mulai nak. Pan panil pun babin sa cek memulai aja okom kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang 20 menit lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasul, bahagia itu bukan cantik. Benih hadirin. Bi kula munikir pikir. Beri jalan. Oh, Bu tinggi nih kah? Bu tinggi. Tabang Pak tinggi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, tetipu ngana orang ni ka benih marke banyak pese tapi marke mun bini andi lake na soleh, mun lake andi bini na soli. Ni ka punga ni ka. Benih ratin, benih make ratin. Bi kule kere pekering lake abini ratin benring bini alake genteng. Ternyata ratin ben genteng nih kau cuma untuk tahu kata tangke. Engki kan? Eki bawa ke pasar, guncing gawat polan ratin, eki bawa ke acara anggap polan laki na genteng. Ternyata pantai dungai Roma lampu pate lekan maki genteng lo kata lah mune pate aja. Jadi kira genteng ben ratin cuma untuk tahu kau orang. Mon Roma te dunga lampu pate make poti yang apa bini nambian mon la lampu pate nang kinraka ka. Engki kan? Mangkana hadirin. Karena bahagia itu bukan karena cantik, bukan karena tampan, tapi karena baiknya perilaku dan akhlak. Coba tengok
kan banyak pasangan makin tak pati setel sebini ruat entek galo cung ada sebini ruat tin selake coba beda kan mbian bah ngucap minda arah apa maki coba mun mas seneng cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman. Maki coba mun perhatian, maki coba mun orang tak kasar, perhatian aja ge. Apa maki coba, maki genteng mun tak kaya cok. Ke barat tak kaya, ke timur tak kaya. Benar status sebini na melas melolo. Dengan hati sedih serta tubuh letih, semua derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah. Bener kan Ki? Ternyata Ratin ben genteng ini kau cuma mun Ki nyari EKB naruan nyari Ratin nyari si genteng. Ternyata Ratin ben genteng ini kau cuma untuk epa tahu kau orang. Mun untuk eka polonge compok benih masalah Ratin ben genteng napa cangting kana. Make Ratin mun masake. Selake ngocak telo kecap si bini telo jus tambu segale. Bener gak? Maka Ratin mun masake sambian sang kesemulia Ratin keng tengkana coba tina maki si bini tak pati Ratin si bini mun parlo be coba mun parlo si bini celeng keng maseneng mun selake dateng misem ki laku selake mang kata alako si bini misem kol 12 selake dateng atau moban si bini misem boleh lah saya laki kan mikir, alhamdulillah tang bini gila kau. Aduh engki. Kan engki kan ki. Bini sampean Ratin, gak cek Ratin nah, Ratin. Keng masake. Mun sampian mamale si bini malai, mun sampian ngocak si bini ngocak mun sampian acereta si bini nyareta dek remayu. Oh selaki acereta si bini nyareta kok, si bini acereta kia nyareta Bumatu ka betok yu. Muntara ke pengajian abetok gelu. Abetok di Ramadan nak tak kena betok. Allah ngerti gula pian sentarnya banyak di benih niat ngaji keng penasaran. Siapa sih lo tahu? Cak gula kapan nomor ki ibu rumah koto mik kene ongku leh. Ada yang kayak laki munik bini lain gentengan naslina iko cak kopak tang bini noro capi mah ada yang kaki bitang Allahumma sholli ala Muhammad. Punten laki na sampian tak genteng buk tak genteng mun parlo coba keng mun ngucak tak kasar, tanggung jawab, perhatian, lo cerek. Laki nampian genteng salah genteng soki. Cerek. Mun akan kasar, tak perhatian. Tuh anguan si genteng apa sih coba? Nah, dek remah. Sesat genteng tak baju bini ku legu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Coba bisa sampean pikir pun. Coba bisa sampean ngenangan. Kepungaan niku tak bedegit embian selampuna keluarga niku tak tenang atene kemula. Laki sesuai kalaben arpan, bini sesuai kalaben arpan. Maki tak gendeng, maki tak redin. Keng mun soleh ben solihah itu akan membawa kedamaian, kebahagiaan. Betul? Itu agina. Selaki tertitireng laki soleh kepi. Sebini tertitireng bini solihah kepi. Jelas engki? Tentak soki kak. Lo andi pese. Keng kita andi pese si bini tak banyak nuntut. Si bini tak minta reng sebereng. Apa kita andi pese mun si bini bagus ahlak ka. Lo tak minta reng sebereng. Selaki acualen. Dapat karo malesoh. Tanya aki si bini. Katina apa saya jualan kak? Cek sepena lek salah tak paju pese elang seketebu. Orang bini solihah bah nyampit. Tikal kak. Tunya ni ke bedebek tu na dateng bedebek tu na ipon tut. Pese ni kapada ben songot cokor makin leku tumbu pole. Jangan terlalu risau terhadap memikirkan dunia, karena dunia ini bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah seperti kita. Maksudnya dunia kita yang wahai kok. Le maksudnya lengki dunia kita ini loh. Ih sebel deh. Artena orang ceja tak ceja melolo, orang miskin tak kira miskin melolo. Mon koro mas mangken besa nambian tada tikel mi mangken bejana ipon tut leku bi Allah bejana paringi. Mak kita andi pese mun bini sani ka kandena. Tenang tak tenang? Senang napa tak senang? Tapi sebelum oleh yak pesena karening 30.000 tak napa pala beden 30 ni kecukup. Masa cukup 30 le? Bu ni kai pa cukup pas tahun bi gula ka. Kejak ben cebar bian ki. Pah bini andi ojak sini kejak 30.000 cukup setahun. Kebeli apa le? Almena ka. Kalender. Bangun kebeli kalender kan cukup sampai Desember boleh kor tak bi rap-rap. Lekat teh. Umbian pahi soro masuk tu ni tikeleki ke dalam ka patulingal aki aing. Neka aing ngaka. Aneka kopi naka. Mun sampian parlo susu na pakuni beden naka. Bah, maksudnya tak kok kopi susu saya ke. Dei yu. Kejak ben jemper. Thank you kak. Jadi bahagia itu tidak perlu mahal. Tak kutu pese, makin banyak pese namun natukar malolo. Kan beda kan? Laki bini soki, keng saya ketukar pese. Mi tak terus kasih melarat, tidak tuh menadakan dientunya. Mi sesoki atau tukar margana pese. Beda. Soki tapi peregi begeger bini nah. Selaki 2 hari saya ngocak. Tak dan tak tengate, hari larang. Mi soki sekali muntunyai ke masalah. Bener. Banyak ring soki saya marga ni katunya saya melarat jadi napala beja na pereng rebosa ya bosa mun tak sabosa saya anyar siapa saya melia kan senikah jadi bahagia itu bukan karena banyak uang tapi hati yang kaya hati yang soleh dan solihah itu akan menjadikan kedamaian dalam berkeluarga. Mudah-mudahan itu adalah kita semua yang hadir kesempatan malam ini. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka Nabi Muhammad fadfar bidzatiddin. Orang mun nabi ni milih marga agama nah. Mun alakiyah pilih marga na agama nah. Masalah agama nah se bagus tepat kasiratin berarti tepat duka halim pian. Keng umpama beda enjak tak patiratin keng agama na bagus akhlak kebecek kabin. Ratin kene ngak papaan tak kae. Badai ayu. On si bini yon tal tok benari ikakan tok iki kiri tok. Bener kan? Selake kalau kaya ngatanya rokok, apu si bini senyampit mulai asar sampai maurib tak ambu sekali. Selake kalau tanya rokok, dia merokok tak dinak dia gelek lek. Pulaking bi kakek yang kesih. Senyampit dia hanya begeluh.
Muntak ring laki keng tak pikir beno tak aja cengkoni bini tanya ki rokok karena harapan kok mun ngincem ku teman ngincem rokok cengkol ngincem korek ke baga dapur bata pikir sambil serti bikin tak melak bikin mata nah ring bini cuma keng tak lesu kat tikur apa dapur kelakon tak mari di marah kurang di bebaguban di pesekianan cok nak rokok bakin kinakin kok nyari harapan serti bikin tak melak ngarah kakek jekor mikir colon tak otak ngokos kakek rokok surya kan segemi ibu jeung beli cukup beni krojo kamak ibu terus sekali kapan tak guna bikin mata betul cako pak mbian saya kocak ya. Oh ha. Asa laki ngucaning telo kecap, obu telo jus. Mun la kadung oleh kikir pas enga HP rosak. Uning HP rosak kemudian. HP je mun kadung rosak pate elok mate. Pakeni sajen nyaring. Saya bisa laki pakeni. Cek je kaje le Tina cek je kaje tak nyaman kareng mate mor. Torot. Bada sedaya. Maju situ ke contoh yu dan ayu. Ada ya. Ratin tapi nggak nikah, seneng sampean. Ratin tapi nggak buru juga seneng. Di nama kita ratin ken mun kan dana alus. Pagana kanjeng Nabi ada buben ni soki bunga nikah. Ring laki andi bini solihah, ring bini andi laki soleh. Nikah tendang ada kenika pun. Ring laki make luar ruwet luar susah king mun masuk ke rumah si bini misem lang susah. Bener. Saya nikah cukan ring laki buk. Thank you buk. Tak perlu soki king mun si bini akan daya ke dingaki. Itu nang itu daya. Oke kan? Lo kadang-kadang wanita itu gak butuh solusi, butuh didengarkan. Tidak tahu usah beri solusi aja kutu deh tahu usah lagi dengaki deh. Oh iya kan dimongku gelala. Siapa mau nyajam nyerem aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang 5 menit lah mulai. Pidato itu 1 jam. Mun 1 tahun nih kemantonya mana? Korang. Ini mah tuh mantak kurang ngabit kaki yu. Kurang ngabit tetok deh nyelakan. Tai ya kurang ngabi dek kok. Ngatang bini kaki yu. Bah, enjak kok mun ceramah ro cang ni bini. Mun sekejap lah mari ka eko. Ceramah. Beni ka orang ngeboder tanya ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, mertung. Nomor 2. Panapa bunga seneng nikah? Si nomor 2 wa auladuhu abroro. Orang bakal seneng nikah benih marga andi dunya, tapi andi anak saya takut ke Allah Subhanahu wa taala. Seneng nikah. Ngak napa bunga nikah? Mun bedering kemire anak ang atorok syariat Islam, anak ang abejeng, anak ngaji, anak tak maksiat, karing tuah atoro nikah jember hadirin. Pasoki isambian, pabanyak itu nyana. Keng andi anak telo etabeng polisi kebi. Situng marga narkoba, situng marga curanmor, situng marga bini na orang. Umbian make banyak tunyana tak kirangi tetedung. Tina umbian make tak andi pese. Tina make sambian ring baba jang kisatar. Ring baba. Batakan kisatar kan sini kering baba iku. Maksud tering biasa ring buah-buahan cang ring bengkalan. Keng anak aruk toro oca. Ya Allah, seneng napa tak seneng? Sampian kole maklem-maklem neng datang dari lako. Anak sampian pah itemoh asandeng sajodo. Pah mangkat ke masjid kole maklem-maklem. Demak ke masjid pah audit speaker
pah monye suara ngaji nyaman empian make leso elang leso na tinggi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad cang bapang tina cong makela otang kita ibejer na kor kake ngaji dek iya nggih seneng napa tak seneng mbuung tak betah karo ngiding suara netok berkak ke masjid saking dari pungan nah terong ngatela anak sing ngaji buka lah benga masjid ada orang aku tak HP tuh pengeki kamik jadi begelak sing ngaji PlayStation Alhamdulillah masyarakat Kemiri putrana ajunan bedek situng tempat seinsyaallah tempat nikah mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Asyukur ke Allah sampian anak ang bedekan to bisa ajar ilmu agama. Raudatul Ulum ada unit RA. Nggih. Ada MI, ada MTS, ada MA, ada TPK, ada Madin, Al-Miftah Ula dan Wusto mun la bedekan to ni kambian tak usah ku beter putrana sampian tak usah bahas ke atas RA saos makanya ciri nyanyi kan to ni kakeng mun sing ngajari kiai nyanyi napa kun masuk surga paham jelas lena kana kini kudu nyanyi mun tak nyanyi tak bisa men bang ucap apa sekolah di sagaro ya ciri nyanyi le putra nampian se RA ni kamu tak nyanyi tak bisa kula ni kalambek tahun 95 kebetulan saya kelahiran tahun 89. Jadi gue memang kini ke umur 17 tahun. Saya ada petong pelotung. Mon petong pelotung suara gue lelok tenyeng deh iya kak. Mon petong pelotung paling gue ceramah. Bapak ibu hadirin. Para mira kadinto kaula banajunan porala saya dulu waktu kecil lambak ku lagi keni makin kan pekun keni lambak gue lagi kene nih kalau ya ciri nyanyi tapi lambaknya mana benih RA benih dulu itu waktu saya namanya kelas sifir ya kelas sifir baru setelah itu pas muncul TK taman kerek-kerek apa? Oh kita mah kan lepas ada nak kena bener kerek kan marina TK lalu muncul yang namanya PAUD Pak nikah lakena buut. Nih kamu mulai kelas sifir ya jadi nyanyi. Nak kena kini nih kamu tak nyanyi tak bisa apa. Makanya kitab itu ada dua, ada kalam nasar namanya, ada kalam nadom. Nadom ini apa nyanyi? Ada apa mak nyanyi? Untuk nak kena kini, untuk ibtidaiyah anak-anak yang permulaan harus nyanyi. Kalau gak nyanyi gak bisa. Mau nyanyi apal kapi. Ala la tanalul ilma illa bi sitatin saumbi ka'an majmu'iha bi bayani. Matin kelas 1. Kelas 2. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani. Kelas 3. Kullu man bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ring ibadah tada ilmuna kare banyak kare leso de kunana. Kelas 5. Fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man fihi aw tang capi ta beri sakek gigi. Lah harus nazam embian RA
Sekini-kini kan RAC kecil-kecil itu. Mohon baik boleh. Anak-anak, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jalan lucu Pak Guru, balengnya gua. Oh bang ngajari, anak-anak, Nabi Muhammad itu punya ayah, nama ayahnya bernama Abdullah. Ibunya Aminah. Nabi Muhammad itu punya kakek namanya Abdul Muthalib. Patanya Aki Marina. Apal nak? Tak tahu Pak Guru. Tapi mun ngangkui lagu beni karo anak make embu ngapal. Abdullah nama Aminah Abdul Muthalib Abu Thalib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh tepuk tangan untuk Ar-Raudhatul Ulum. Oh, Nawatuwah. Kula mun suruh ngajar tanda tekok sarunge tajo. Lagu, make lagu nih kan masuk surga ki. Make lagu masuk surga. Lagu nih kan bacang lagu nah. Make mun lagu na bagus masuk surga. Beda lagu bagus, beda. Jangan pegang dulu. Dereret, ya dong. Jangan cium dulu. Dereret. Karena baru saja kita berkenalan. Mau cium soal gampang, mau pegang soal mudah, tapi tidak mau main-main, silakan cari yang lain. Ada make lagu masuk suar, beda make lagu masuk neraka beda. Waktu ku kecil aku ajo make lagu jahanam juga. Yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, ku kira pentil, tak taunya sutil ajo. Ajo make lagu neraka juga. Waktu ku tolol aku tak tahu yang nongol. Hafal kabeh. Ku senggol-senggol, ku kira botol, tak taunya pentola. Insyaallah putra najunan sebeda kantong ngerti ilmu agama. Mulai ngerti ilmu agama insyaallah teti nak foto si abror. Mulai nak foto abror insyaallah teti kebungaan kaula ajunan amin. Laki soleh bini solihah nak foto setako Allah. Nomor 3 wa khulatuhu solihin tatang ke segus bagus. Nek kebungaan ring nengeneng. Nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Punya penghasilan, lo nganggur, andi lako daerah natibi. Meskipun tak soki, makin soki mun tak mulai dari Malaysia. Tina biasa bahasa penting kakaknya cukup insyaallah tepat ajudan seteja Allahumma tak bisa nambai boleh karena dan ku lagi pindah jadi apa gelaknya gua derap bro dan gula pulang ki pindah manter bi Allah pada lanceng umur ki sana sampai kerja saya pada pak termanfaat lagi segak ditos bisa saya pada pak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Ya Pak Tinggi, aman Pak Tinggi nggih. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.